Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai kan book chewa January ni rukania US politics chungchangin bultan teang Republican nuar te awangin US House Speaker an lathang thailo voice song pakhat vote an thak to a Speaker atan Donald Trump an du bur US House Speaker turin Republican Party House Leader ni thin tuna Speaker chu tu Kevin McCarthy of California chu January ni thumatangin Speaker thantura vote zanhi pathum te muthin ma se Speaker atan alo bera vote zanhi le som pariat mu angaya wangin ama party atanga President Louis Donald Trump achil bur tu ten du lovin liberal rim nam le conservative talk lo ti in an du lawa Republican Grand All Party member som ni chuangin an vote du tlat lawa wangin Speaker tur thanna voice som pakhat jet nei toa alatling thailo Kevin McCarthy chuan Speaker chu zela tum thu puangin nakina fel takin apmor kan bok theyang in biak na nein mason na kan neye atia ala beidong bik lo McCarthy hian Republican House member za somko chuanga muwa ma se Donald Trump achil burtu never Kevin ti tu ten an vote du si lawani House hi ti top lai lok ni in voin zir top ni chahnua vote lak le aniang US President Joe Biden chuan nikum midterm electiona ne na changtu Republican Party chet vel dan chu an chenoi ati dewa tunge ne na changdon ka hrelawa hetianga House mumal taka kal theilo hi athalowa khovelin minthli thupani ti in Republican Party te chuan Speaker thang fel thuaya sorkar na kalfel tir thuai turin adu ti asoi tundin muna US Congress chu amumal lovin House Committee peng rang te chu afangson to lowani Democrat thunun House Speaker Nancy Pelosi te hun lai chu January ni atangin atop to boxia Republican nuar tlem te ten House Flora voiruk vote lak ani hi anrampum en thei turin TV ati lan thinani nikuma midterm election khan Republican ho te chuan si jani somni pani lain House chu mitlem te chovin an thunun theya ma se Speaker thana anin lungrual talawani Republican du room zual neo conservative rual House member somni te chuan McCarthy aya Trumpa a omna Florida state atanga thlantin Byron Donald chu Speaker andu ani Donald Trump chuan ama achil tu te chu McCarthy chu Speaker vote turin ama social platform Truth Social atangina du thule thattaka sorkar na kalpui thuai turin angena ma se ama Donald Trump me point GOP nuar ho hi a min zori lowani hetiang never Kevin ho ang deuh hian Obama hun lain House GOP te hian Speaker thana Republican Tea Party inti in rote kola sepa ang main anlo in kulrang to ani Republican Matt Gaetz of Florida chu House member nau pang si feltak mai ni in Democrat thunun House apo achet hathei hle a Matt Gaetz chuan McCarthy chu an thlop ngai don lo ti soin minutely jet thu a soi hnuwa Speaker atan Donald Trump karote atitat maya NBC News chuan House Speaker turin House of Representative Congress member atan thlantin kherni angai lo ati hetiang ani awang hian Trump achil tu te chuan Speaker an puhlui chu da an phut niberina lang Matt Gaetz chuan political drama chan mek game chu ala top lo ti in Kevin McCarthy chu ne ani ma chuan kan beang ala ti ta deuh The Associated Press AP News in Gaetz hian Donald Trump chu Speaker atana a vote chuan mi nui ati za hle ati House Speaker ber an thang thei si lova member than thar te po tu ma lak lu thei an lani lova US sorkara committee peng rang tur te po ruat thei alani lawani McCarthy du tu te chuan Republican tlem te mi som ni panga nuar tat te che dan le thilti dan chu
GOP tan za thak le US tana thil thalawani ti in andem hle never Kevin group te hian thil phut an nei zinga Washington DC a sorkar na chu kalphung thar nei an du ti soin an thil phut an thil kar then khat an tiam theya the congressional leadership fund te McCarthy kai hruai political action committee PAC conservative club for growth an nia congressional leadership fund te chu GOP tan open seat chu na tan republican chak na nge tur bial min sa a primary election atan summan ani lowang ti te ania chu tiang an tiam theya wangin conservative club for growth in ti te chuan McCarthy chu speaker atan an vote don ani right wing ho te chuan McCarthy chu democrat ho te tho puina salutuk le in rem siam puina sa a an puwa an du theilo ani an thil phut jinga house member panga talin speaker du lowa vote lak thei ti te chu eng huna po house member pakhat chau point speaker du lo na vote of confidence motion apulut theyang ti te an phutani tunge Byron Donald chule Byron Donald kum somli chu Florida state atanga house member atana thlantlin ni in fake news media ho te hotuk mai Trump achil burtu zalen na thlop tu pro life pro second amendment black man ani January ni thuma speaker tu ra thlanna vote som ni lai aron mu awangin mi tenan ngai ven zui hle a vote som ni amu ve mi awangin McCarthy chuan vote jani som pariat mutling heklo an buai chhota zelani annuwa mi pali chuan McCarthy an vota ma se McCarthy hian vote jani som pariat chu simple majority amu angai si Byron Donald chu rising star aron ni tana angai dan room el u tak mai chu mi ten an ngai ven pha hle ani kumsang ni som ni a house member atana thlantin ani khan freedom force ti in chak takin left wing ho liberal te aron bei chawa kumsang ni som pariata democrat jinga the square inti muslim mei che pathum telna ang deuh khan freedom force ball hian thom anlo nei ring hle to thinani Byron Donald chu anu single mom chuan har satakin ayan kol sailiana Brooklyn New York a cheng thinin Donald Trump thlop burtu ania anti abortion ni in pro gun ania ahun masa a chuan kanza marijuana wanga tangin thamna te abeya drug charge ni in chumi hnu atangin anun aloin thak danglama sumdong mi atangin politiciana alo tang chhota ani sang ni som parukuma Florida state house member chu Tea Party Republican anga chu in atling lova sang ni som ni kuma Republican Party primary election main ne takin thlantlin ania Florida 19 district atangin Democrat Cindy Bania ahne ani Byron Donald hian Republican Party leadership hi November tha khan alo chu ve to a House atan leader number 4 ni turin Republican Alice Stefanik of New York chuana hne lowani Byron Donald hi Republican Party atangin mihang House member tling palizing ami ani Democrat atangin Hakim Jeffries mihang tho chu House minority leader anda midterm or election danga Democrat anchak chuan Black House speaker an nei chhodon ni na lang angai dan room ul wangin kumsang ni som ni pakhat khan mihang ho intel khom na congressional black caucus apo atel ve an phal saklova the American Conservative Union chuan atam masa a Byron Donald chu rating a za an pehialani kumsang ni som ni a Donald Trump than result chungchanga Republican House member za somli pasari jinga Trump thlop tu te jinga telani anupui Erica Donald nen fa pathum nein Conservative Republican jinga atel nge Byron Donald angai dan Conservative value chu American mi puiten an bank kontrana mitam takin an fakhle ani Republican jinga po mi hang nima se speaker an du thule Martin Luther King Jr. ang hiala an ngaya ruai tu thar mathlir tha mel thar
US in amamo ani ti in an fak hle then khat thung chuan an soi sela Democrat mi hang Republican Cory Bush of Missouri State chuan black nima se white supremacy athlopani ati House Minority Leader thar Nancy Pelosi thak tu New York atanga thlantlin mi hang tho Hakim Jeffrey chu Democrat zinga House Speaker tura nominate anom ve boka McCarthy hi an vortlin lo chuan Republican ho te thunun House chuan Democrat Speaker an nei thut ve thei donin alang hetianga House Speaker thlan huna thlan mumal thei lo hi US history a kumsang khajakwa somni pathum nuwa athlen le na ania Democrat Hakim Jeffrey sian Democrat vote zani som pani amukim thap zela ma se zani som pariat amu phak big silawani hetianga House akal mumal lo chuan House Foreign Affairs Armed Forces Intelligence Committee omri silo US National Security Risk asiam phang Biden admin thilti le White House malak na endik tu oversight omdon lova speaker than thuai angayani anti Conservative Republican zinga Trump du tu le Make America Great Again ti tuipui tu te chuan until tum le phut te antiam ma chuan Kevin McCarthy chu vote antum si lova an buai tak meu ani bere kumsang khazariat somnga panga khan thlanni zet chu US speaker tur an lo thlang thei lova sal nei wanga civil war chua pha wangin voiza somthum pathum zet an lo thlang to a tuntruma voisom pakhat balot an nei to ani Republican US speaker hlui Newt Gingrich chuan McCarthy du lo tu te chuan boruak anti chia in Republican Party mel anti balani hetiang thil hi kumsang khajakwa somruk pali nuwa kan party in thil hlaom ber aton na ani ati hial never Trump le always Trump ti tu te chu na satakin Republican zinga anin thrui po awangin Republican ho te chu American mi puiten an ringam zelang empty achiang talo tundin muna Republican National Committee ruai tu te lu po a hai hle ani vai huaisen kumthar January ni khat sang ni somni pathum tlai lam khan Balkrishna na dangri khua acheng Jammu and Kashmir state ami an khua Village Defense Committee ami chu a ho a ina thlen nu lok hian silai ri a khetatlat maya an ngai ven chuan silai keng fir fiak ni ngai tur te chuan an omna venga mi te chu an lo pong ka hi alo nia ti chuan rang takina silai kol chu ala chuak ve nga la voi ni an kap ve nga la an be seilo taka silai alo rik ta ka chuan fir fiak pani te chu chiai ngalin ram nuai lam panin an tlan bo ta nga la ni Balkrishnan hian huaisen takin asilai hian helte hi beilet lo se mi somli chuang nun na an lak nge ani nom fir fiak te hian mi pali an ka plum mana midang paruk an liam man boka Balkrishnan hian he silai hi kumsom ni le pali lai alo met puak to lo ni in asoi nge ani South Korea khopui Seola Presidential Office chevel kilometer thum le point sari bial chung no fly zone huam chunga thama sa khan North Korea drone athok lut military official chuan hemi chungchang hi nimin khan soi chuakin North Korea drone hi no fly zone mar to pa athok luta security facility lamero aron nai lo ni na soi nikum December ni somni parukhan North Korea drone panga chu ramri paltlangin South Korea airspace a aluta hei wang hian South Korea sipai te chuan fighter jet te antir chuang halani ma se drone te hi an kap thla theilowa darkar enge mozat South Korea ram china hian an thok manani South Korea President Yoon Suk Yeol chuan North Korea lamin an airspace an lut le ani chuan kumsang ni som pariata ram pani sipai ten in rem na an lo siam to chu ti to pa awawa in rem na an siama hian border area a no fly zone siam te delimitarized zone a landmine le guard post ti chiat te atelani Jammu and Kashmir a Rajouri district a Hindu chung kwa te fir fiak ten
an bei nuwa sarkar lai pui chuan CRPF Central Reserve Police Force Company som pariat ngot sipai sangkhat le zariat athon lun ngal rajoria hian kar ni chungin firfiak te chet na hi thlenga hei wang hian district thunei tu te chu mi pui te viang him zo lawa puin lungoi lo nalan tirani Indian Army Police le CRPF te chuan Hindu chung kwa te beitu firfiak te hi ngor takin an zong mek ani pathian ni zan le thotan ni jing khan firfiak te hian apar dangri khua a Hindu mi te bein poi khoi na thleng ma sazo ka hian mi pali an thia anu nung zo ka mi paruk an thi thi jinga hian nau pang pahni an tel nge nge a Rajouri district a hian kar ni chunga firfiak te kuta civil mi te thi na athlen tum thum na ani December ni som paruk khan army camp pon lama civil mi pahni tha anlo ni to bok Jammu and Kashmir a hian firfiak an chat fo wangin CRPF po thanem tak da an nia CRPF in sipai anei zata tanga mun thuma thena mun khat battalion som sari chuang anom mekani Rajoria Hindu chung kwate bei an nia wang hian Sanatan Dharam Sabha Vishwa Hindu Parishad Basrangdal le Hindu Jakran Manch te chuan nilai ni khan district puma bentan huai hota Udhampur Aknur Katra Riasi Samba Kiswar le Doda district te lungoi lo na hi lan tirani bokani Tripura a rorêl lai BJP le F2 CPIM worker te chu thole ni tlai khan Gomati district Rajdanagar area a anin ti buai le a buaina chuak kai hnoya hian police ten mi pakhat manin midang pasari chu thu zofia turin hun engemaw chanan hreng bok Tripura police te chuan party pahnih worker te hi anin ti buaina hian dor pathum halani baka motor then khat ti chiat ani thua soi FIR pahnih anjiak lut ngal bokani buaina chuana mun hi Tripura Chief Minister Hlui Biplab Kumar Deb tha tu te chen na bul hnai ania report then khatin Chief Minister chung te chen na in beitel ani thu an tarlan chu thu dik lawani ti an soi Gomati SP Ajit Pratap chuan buaina chua chan hi party flag tar na chungchang wang ni in asoya thil thlendan hi chui chian mek ani ati party at chil ho te buaina chua dan hi chu a ho thinin party at chil hi thil poi tak kani Myanmar sipai sorkar chuan anram in thlan pui chu dikle fel fai taka buat sai atiama ma se in thlan nei hun turero ala tar langlo civil sarkar thunei na an hne chu nuwa sipai ten emergency an puan chu January tha hian a zo to dona chumi hnu chuan sangni pariat constitution zu zuin in thlan nei na tur hi puai pui chho ani don ni in sipai ho tu min ong lai chuan a soi kumin kum top lama in thlan hi an buat sai rin ani sipai sarkar in ruat election commission chuan in thlan nei tur chungchang hi political party rang te po a soi pui to ni in sipai ho tu hian a soi bok kumsang ni som pariat in thlan puya Do Aung San Suu Kyi ipol National League for Democracy NLD in ne na a chan chu sipai te hian pom lovin vote ti ching pen na sataka omni in an puwa hei hi civil sarkar an pai thlak chan po ni in an soyani heti mek la hian Burma sipai te hian che khan khua chu ji nga tang khan an hal le a in som ni vel chu akang le to a pui tu an ma mo hle ani Burma sipai te hi kho hal le civil mi te soi sai nan lamman hlel em a hetia in thlan that an tiam le te po hi mi pui lam hian an pom arin om chuang lawa Burma buaina hian top zai rel tak tak theidon lo ni in alang